Check Ditaba tša Sepedi tša SABC 3 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Ditlhogo tša tšona ke tše. The Democratic Alliance's federal executive, which met at 1 p.m. today, has resolved to withdraw from the national dialogue with immediate effect. DA ngala poledišano ya bosetšhaba go latela go rakwa ga motlatšatona wa kgwebo industry le phadišano Andrew Whitfield mola ANC e phetolela ka gore DA e ka nna go šitiša go šoma ga mmušo wa botee bja bosetšhaba goba yona GNU. Dipapading go begwa banyana ba gana go itšhudulla ka kampeng ya bona ka Morocco mathateng a go se lefelwe dipapading tša moranang kgatlhanong le Malawi. Nako ya go losolela ditaba ke yona ye ke nkgadimeng ke kana gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Mphotene. Moetapele wa DA John Steenhuisen o re kopano ya lekgotla la boetapele bja mokgatlo le tšere sephetho sa go ikgogela morago go dipoledišano tša bosetšhaba go biditšwe kopano ya tšhoganetšo ya lekgotla le kgono go latela go tlošwa ga leloko la palamente la DA gape le motlatšatona wa kgwebišano le industry Andy Whitfield ka mopresidente Cyril Ramaphosa ka Labone. Steenhuisen o re mokgatlo o tšere gape sephetho sa go se tšee karolo ditekanyetšong tša mašeleng ka tona ya thuto ya godimo Dr. Nobuhle Nkabane le bodulo Tembisile Simelane. The Democratic Alliance's federal executive, which met at 1 p.m. today, has resolved to withdraw from the national dialogue with immediate effect. In the absence of a president who's prepared to take action against VBS looters and state capture accused sitting around the cabinet table, it is clear that the dialogue will be reduced to nothing more than a waste of time and money to distract from ANC failures. A second and critically important step that the DA is taking is to vote against upcoming departmental budget votes for the departments headed by Simelane Nkabane and other corruption-accused ANC ministers. And we will keep voting against those budget votes until those ministers are removed. Go sa le bjalo moleledi wa ANC Mahlengi Bengu o bolela gore mokgatlo ga o ka gare ga mmušo wa mohlakanelwa le DA ipša bobedi bo ka gare ga mmušo wa botee bja bosetšhaba o etile go pele ke ANC. DA e nyaka gore ngaka Nkabane le Simelane ba rakwe maemong a bona mabapi le dipego tšeo di tšweletšego ka bona peleng. We will provide a comprehensive response and analysis of what this means for the Government of National Unity, for the work we're doing in Parliament, and for our strive to ensure that there's a cohesion in society by getting these parties to work together in line with the adopted statement of intent, which, by the way, there isn't anything in the Constitution and the statement of intent that suggests that the President must co-govern with the leader of the Democratic Alliance. And secondly, we continue to remind the DA we are not in a coalition with the Democratic Alliance. Moetapele wa EFF Julius Malema o sotše ka bogale mmušo wa Eastern Cape ka go diega go thuša batšwasehlabela ba mafula ka Mthatha. Malema o etetše lefelo leo le itemogetšego mafula go lekola seemo. O boletše gore ba tla šetša tsela yeo mašeleng a thušo a šomišwago ka gona. We are here to say to government of the Eastern Cape and the national government, we are following the money and we want to make sure that the money is used correctly to deal with the pain of the people of Eastern Cape. I don't know how it feels, Mama, to bury your own child. I'm sure you had many expectations, especially for a young man who was disciplined and was a student, did not die of Nyaupe. You were looking forward to this child improving this family, and were unfortunately met by this situation. We're saying to you, Mama, and the family, do not lose hope.
Maspalamogolo wa Ekurhuleni o re go begilwe ditiragalo tše pedi tša mello yeo e diragetšego bošegong bja go feta e le go seo se bjago bohlokwa bja go tšwela pele go fana ka masolo a polokego go thibela ditiragalo tša mohuta woo. Bana ba tshela ba hlokofetše ditiragalong tšeo di fapanego tša mollo ba babedi ebile ka katlegong mola ba bane ebile ka Villa Liza. Leloko la komiti phetiši ya meara mererong ya polokego ya setšhaba Sizakele Masuku o boletše seo ka Villa Liza mo bana ba bane ba lobilego maphelo a bona nakong ya ge mokhukhu wa dikamora tše 4 o latswa ke mollo. Batlhankedi ba ditirelo tša tshokolo ya bagolegwa ka Matatse Thohoyandou provinseng ya Limpopo ba hweditše dithuto tšeo di sego molaong morago ga gore batlhankedi ba kgoro le sephodisa ba etele lefelo leo bošegong bja maabane maikemišetšo le go fediša go šwahlela ga ditšweletšwa tša go swana le dillathekeng le diokobatši magareng ga tše dingwe ka kgolegong. Batlhankedi ba go feta 100 ba rometšwe ka kgolegong yeo e swerego bagolegwa ba go feta 2,600 go leka go thuša. Batlhankedi ba kgoro ya tshokollo ya bagolegwa ba šwahletše bagolegwa fao ba thupilego mokgobo wa dithuto tšeo di sego molaong bjale ka diokobatši dillathekeng le ditlabela tše dingwe. Sehlopha seo se bego se etilwe pele ke mokomišinare wa bosetšhaba wa tshokollo ya bagolegwa ba phurupuditše dikgolego fao ba hweditšego dillathekeng tša go feta 20 le diphuthelwana tše dintšhi tša mabake magareng ga tše dingwe. A mangwe a materase a bagolegwa a gagotšwe le go hwetša dithuto tšeo di sego molaong. Re humane dillathekeng re humane le dipatše re humane le tšeo di berekišwang go fa dillathekeng mollo gore di kgone go bereka le tše di berekišwang go theeletša tše di tsentšhwang ka mo ditsebeng. Thobagale o re dillathekeng tšeo di hweditšwego di tla neelwa maphodisa go hwetša mabotlatsi le megala yeo bagolegwa ba bego ba e leletša. Tšeo di a re thuša gore re tsebe go tsitsinkela gore ka mo gare ga sellathekeng se ke tše di feng tše e leng gore di tsamaišana le go oba melato. Thobagale o re ga a lešudiwela ke gore mabakeng a mangwe bahlankedi ba bona ba hwetša šunya go tsenya dithuto tšeo ka kgolegong. O re ba batla go hwetšwa ba dira se ga bo bona ke thabeng. Bontši ba bona ba feleletša ba lebogile mmereko goba re feleletša re ba kobile. Thobagale o re lesolo le ke kgato ya go fediša dithuto tšeo di sego molaong dikgolegong. O re dithuto tšeo di sego molaong di šitiša kgato ya go sokolola bagolegwa mola ka go le lengwe di ka tsenya bašomi le bagolegwa ba bangwe kotsing. Na ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Thohoyandou. AfriForum le bogoši bja Bakgatla bja kgafela ka motšhudi Botswana le moruleng ka Afrika Borwa bokgošikgolo kgafela wa bobedi ba saenne tumellano ya tirišano se se tla bona ba šomišana mmogo go tiišeletša merero ya bogoši le go iphediša ga setšhaba tlhabollo ya tša temo le go šireletša ditlogo tša setšo. Lekgotla la Bakgatla ba kgafela ka moruleng le nganga ka la gore kgafela ka na tokelo ya go tšea sephetho se bjalo legatong la bona. Re saenne tumalano le morago wa Maburu o emetswe ke mokgatlo wa AfriForum. E kaiwa e le tumalano e botlhokwa mme go na le bao ba leng kgatlhanong nayo. Bakgatla ba kgafela ba ntse ba lwantshana ka dikgotlatshekelo. Ka ngwaga wa 2016 komishene ya baloi e ne ya tlhongwa go bona gore ke mang kgosi le kgosikgolo ya Bakgatla ba kgafela mo moruleng. E ne ya fitlhelela gore kgafela wa bobedi ke kgosikgolo le gore Ramono Pilane Lentswe ke ene kgosi ya nakwana mo moruleng. E sa le foo diphitlhelelo tseo di ne di a kgapelwa thoko ke kgotlatshekelo kgolo ya North West ka Mopitlwe e neng ya ka fa kgosi Nyala Pilane e le kgosi mo moruleng. Kgosi Kgafela ke kgosi ya Bakgatla ba kgafela ko motšhudi ke selo sa ntlha. Sa bobedi ga ana tetla ya go tsweletsa dipuisano tse di amang Bakgatla ba kgafela mo moruleng. AfriForum ya re ga e tle go nyatsa le boeteledipele bope ba setso. AfriForum builds relations with cultural communities on the basis of mutual recognition and respect. We therefore do not take steps that are disrespectful of or undermines the authority of royal leaders. AfriForum e setse e konoseditse ditumalano tse di tshwanang le merafe e mengwe mo mererong ya temothuo, ngwaoboswa le kgodiso ya puo tsa selegae. Jabu wa Afrika
mo moruleng. Ditefelo tšeo di šaletšego morago tša dibapadi tša dihlopha tša naga di dira gore South African Football Association e se bopate le gatee. SABC News e kwele ka hloka la tsela gore dinkgwete tša sebjana sa basadi sa African Cup of Nations Banyana a hlomile sedulela gomme ba gana go tsenela boitšhudullo ka kampeng ya bona ka Morocco maabane ka ge dibapadi di sa hwetša mašeleng a tšona go tloga mola ba ralokago dipapadi tša bona tša boditšhabatšhaba kgatlhanong le Malawi kgweding ya Moranang. Go ile go a swarwa kopano ya tšhoganetšo magareng ga dibapadi le molaodi wa sehlopha maabane Mathapameng fao pharele yeo ilego ya fetišwa go mopresidente wa SAFA Danny Jordan yo a tsenetšego kopano kgolo ya SAFA ka Johannesburg le gono. Banyana ba goregile ka Morocco pijana bekeng ye go tsenela tournament ya WAFCON yeo e thomago ka la 5 Mosegamane. Bagešo di felela mo gopolang gore taba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano fao le ka kgathago tema gona. Ba sehlopha sa taba tša Sesotho ba tla lesolela tšona go sasa ka iri ya boselela mo go SABC 2 le lehae go latela kakanyo ya maemo a boso go šego fetše šalang.